Eto vidiš, tako i ti prebrzo. Kako bi drugačije upoznao sve kandidat? Evo na primjer, ova Pepina ili Roza, ali prije Pepina nego Roza, jer je Roza kažu trapađoza. Ali tata, meni se ne sviđa ni Pepina, ani ta trapađoza. Ja čekam moju princezu. Znam sinu šta bi ti htio, ali čini mi se da to nije teško izvesti. Kako tata? Reci mi kako? Da ostaneš pasamo sa devojkom, ti mu ispričaj bajku. Koju bajku, tata? Onu jedinu koja nije izmišljena. Reci joj da smo svorci. Propali smo u nacu. Jedna banka više neće da nam da kredit. Ne mogu s time da se okapimo. Ako mi poveruje? Ako ti poveruje i ako ti zbog toga okrene leđa, to znači da ne voli tebe, nego tvoje bogatstvo. A ako ostane pored tebe, pored toga, to je onda to. Šta to? Ono, na primjer, sine, kako biše, ne vrti mi jezik. Ljubav, eto, ljubav. Ljubav, da, ljubav. I to na prvi pogled.